Američki građanski rat traje od 1861. do 1865. Osnovni uzroci Američkog građanskog rata bile su velike suprotnosti između građanskog severa i robovlasničkog juga. U severnim državama ubrzano su se razvijale industrija, trgovina i bankarstvo. U fabrikama su radili slobodni radnici koji su za svoj rad bili plaćeni. S druge strane, na jugu, na plantažama duvana i pamuka, radili su robovi dovedeni iz Afrike. Naročito je porasla proizvodnja pamuka, za kojim je postojala velika potražnja, zahvaljujući industrijskoj revoluciji i razvoju tekstilne industrije. Tako da je ropstvo na jugu postajalo sve unosnije. Vlasnici su robove ugnjetavali i iskorištavali kao besplatnu radnu snagu. U severnim državama sredinom 19. veka ojačao je pokret za ukidanje ropstva, abolicionizam, čija je glavna snaga bilo građanstvo, kome su se priključili farmeri, radnici i crnci. Godine 1860. za američkog predsjednika izabran je Abraham Lincoln, koji je bio veliki protivnik ropstva. Države juga su odmah počela akciju odcepljenja. Prva se odcepila Južna Karolina, a pridružilo je se još 10 država na jugu. Tih 11 država proglasilo je Konfederaciju američkih država na čelu sa predsjednikom Jeffersonom Davisom. U sastavu SAD ostale su 23 države koje su se nazivale Unija. Lincoln je želeo da se spor reši mirnim putem, ali to nije prihvaćeno i tako je u aprilu 1861. počeo građanski rat koji je poznat kao rat severa i juga. Prvih godina rata više uspeha imala je vojska juga, kojom je komandovao general Robert Lee. Međutim, severne države, materijalno bogatije i mnogoljudnije, blokirale su obale i sprečile izvoz pamuka i drugih proizvoda sa juga. Predsjednik Lincoln je u septembru 1862. objavio proklamaciju o emancipaciji. Oslobođenje crnaca, robova, proglašeno je januara 1863. Tada je veliki broj oslobođenih robova pristupio vojsci severa. Sever je počeo da niže vojne uspehe pod vođstvom generala Ulyssesa Granta. Odlučujuća bitka odigrala se kod Gettysburga, u kojoj je vojska severa odnela pobedu. Usledilo je više pobjeda vojske severa, tako da je vojska juga u aprilu 1865. bila prinuđena da kapitulira. Tako je završen američki građanski rat. Nekoliko dana kasnije, jedan fanatični južnjak u pozorištu je ubio predsjednika Lincolna. Odmah po završetku rata, američki kongres potvrdio je ukidanje ropstva. Ovaj najkrvaviji rat u američkoj istoriji odneo je preko 600.000 vojnika i veliki broj civila. Sačuvano je jedinstvo Sjedinjenih Američkih Država i sprečeno odvajanje država juga. Najvažnija posljedica rata bilo je ukidanje robovlasništva, što je dalo podstrek ubrzanom razvitku kapitalističke privrede i industrije, što će Sjedinjene Američke Države učiniti najjačom privrednom silom na svetu. Nažalost, iako su crnci stekli formalnu slobodu, dugo su imali podređenu ulogu u društvenom životu SAD i bili žrtve rasne diskriminacije.